Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. West Karbianglong Hamren Rosopi District Hempialong Kidam Tang Ning Kaning Ko Associate Towar Miss Sen Kavi Kachileng Nang Tisung Kaning Rialong Non Asamala Scheme Pen Towar Ajam Githe Tumpreng Pen Khanduli Kachileng Kilometer Phokke Brapho Ajak Kasimar Bom Githek Long Ajok Hawararat Jehok Pluan Pin Halapu Karbianglong Autonomous Council KAC Kichari CM Dr. Tuliram Long Hang Sitami Hamren Rosopi RJ Kelar Pun Pen Difuat Teng Kapin Chong Jiapan Akimang Pen MOS Pen Kideng Pen Asam Mala Scheme ajak kiding jisme tumbreng pen khanduli la pen bai thalang so pen hamren so pi kacheleng phunchi aphan ajam thimu chota towar simar pon bomdo ajo phirlo sangse pin pensi sai ki claim ke theklong pen hawar arat aning arong rintilo bonta kam ki claim ki paprap ku pen ajok quality ki memi jiang taxi thek Pinpur mi Hamren Rosopia long Hamren Golf Higher Secondary School adung het side drain kasemar along Hamren Risuijang Asong Pen Kelang Charia long Ningkang Samsi Chipaklangsi PWD Executive Engineer SDO SO SA Anparta Competent Authority atum Chelang Dunsi Kimi Puta Jong MOS Pen Keteng Pona Scheme Mate Asam Mala Scheme along Kam ke claim pon kasai oya joini sing tu pin da nang itu tanang Asil tu Telegram long non lada higher secondary high school adum lapan tu ke fishery department lo fishery department tu higher secondary ada isi train ka salam do mate footpath kabang so train hello footpath ta asla so ka salam ka sai oi ajoin ni sing tu mane pini trangke mane rat pam bache pacing na ka kang tu so kana pacing na koi am te bang halo la so di tu non ke thok pon la theng pi bang ar inchi ne sari inchi ne so inchi ba si duila ajak so inchi ajak ar inchi tala so pot bang at hat si Bikok attack nun kok amasi attack amasi ke talk la da attack amasi ku talk tu jom da so taxi angkala 8mm 10mm da so concrete taxi aku 8mm 10mm apart japsi hala taxi la tum aku footpath salam thola Labang so towar ke ningkreng barla ki cham ki chi ahut sidami chileng phun u nangji pulote long le ke thok pen roller ki koyadim tong se kot pen side drain ki kim dun fit ke ajak ki ding o aphan kalide jibata jong Halapu Reng Bong Hom Adam Propen Hamren Circuit House Kachileng Towar Sidami ko anma ajam ki pathinangji arona teng pen le ki claim kaliputa rong asar anparta Hamren Risui Jang asong amaipu long kiram tirang pen jongdut si authority tu man kaju kang tu ngake PWD department la pen ada claim bom contractor tu bapak sila bang so itun thadang long punat long le ki orana ta long le ki orata kalau pu fishery department abon riwal do kok wajoine chot lata la sino website nikan sibang nikan ni bang nang dun tahai tala so pike la sebang for drain la footpath la bangke la ke right pun pa avedi la si inglong at apil the pina po lang ta ajur tan so lang ajur ke ta la joine si on prabjin pen la da authorize atu PWD department atu hamren along saki claim PWD department engineer SDO tu bang nai la pen da claim contractor abang pu alang ditu bangsi ladang nang celang gunai kama bangke pen manager da manager do pulo te manager abang da supervise gunai apolo lang gunai apolo la puke claim chok che athe ladake inglong adim pina po lang ajur tan o la pen mo hengodak pulo te ditu se akoy wang po panse akoy kai nu wan po bang la bang ma nai polo ang tan pen ka chongdat ke wan pen aning ke hang aling ki claim pen mo aphi phan thidum akaluk son do jibuta jongdun tangte ang tonalam haladak mystery kam ke claim voi la pen HREA amai phuatum pen kaning je alam RGX sina labang so sai ke claim bom la ki NN construction busi jongpon Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KATV News West Karbianglong Socheng constituency ki pardo umru arong adung along kido rongpi rongchecho along ri koka sarpo arna mathana long kidam tang chiti ni phai kre player ni long ri krehini sarhabia maya bitung atum kahumri dang
Bangso kahumri damahut ada por phai krisi pen umru long sing senar bortemena hempen longri krehini sar habi amaya bitotum kadokabe jengtoi jengni pen bar ponsi koka sar po arna malong an paliram si baburam timung rongpi rongche cho habe pen chepatir pi ponsi rongpi rongche cho long ri farman pen kowe banta chipi pon aprang La sopi longri krehini sar habi amai mai pumen sing teron pen tami longri krehini sar habi amai aparman pen kowe banta pidun tusi hadak ke damatum an pen koka sarpu arna mapan cho ardom ponsi hirjumi cho hang pondo Lapusona hut arna mathana dim an council pen allotment nang P8 nang jipu longri krehini sar habi amai mai pumen sing teron pen KACCM Dr. Tuliram Long hang pen revenue EM aphantami tuning riponthu Nilitum pini ladak ke bang bangke longri krehini pen isi tour program system ron ta perap lo la pen bangke isi bangke dak ni longri long anang hili long bang anke mane longri sarpu koka sarpu arna mane rong pirong cho athan laso ahema rida long hakuko hutke piri tarong long pusipu laso dim humri humpat peji ding piglo lasi pining bangge longri krehini la pen nilitum rong pirong cho habi tum anten serkoti do anten si longri krehini ya serkoti do anten pini banta bohot nang kikok si kiba pini bangke la pen banta bohot kikok sita banta bohot ta ingrere pen ge horbong nam gi pusta longri krehini pen gi puwa horbong nam gi puta misen la pen nitum dag rong pirong cho longri nili habi bang ka horondo na horbong bangta hang at ang piang kroya bela pen kahoron pen abong hang kasiksa ka renew o nilitum bangge hakku besar besar kun mentap dan pu pido mate banta pula jai megalong men sing teron longri krehini sar habi amai mai pu sanjay kramsa habe pi chongkhili habe sing tiso rongasar nokbari bisnu terang pachathang chunbang rangsina rongphar hemai akong Janata timung nokpare longri asar lapen kaprek man pen ki dotum chitong dun han thea phrang pen ni tum longri kreni sar bia mai hin pen ka viara tum han ka bam pa yirglo kargam atheni li tum kar bia khae tum ke chor klina kok chuphiyo nang kok lasi la kar biang long arnam ke do ang long adim ana bangke Borthol pen Priyanka Palmiki KATV News non malom di furong sopia long pendang lo karbiang long arlo kichi ki bia khai la pen ing long asu kali dera tum karbia long li ka churai ka bor ia tum phan ham pha so tum ka chi so sai ding pon bom si thek pon long lo lapuson hangjo hang hai pro hut ka jranga hawer maloma bangki karbiang long along li ing long ason atum ki nama bangki hangjo hang hai an pindo ahok karbiang long jasmet ing long khai tum mit thang along li ing long asu kali dera tum phan ka chu jora bangki kang tona bang si kimilo bangso putha karbiang long kidam tang chiti ni bhai krep clear ni socheng hen ta pen duar bagori arisotum a hin pen phirangkia mai padupon ong no adin ni tum arjulo no la pen pena an atum same la khalo se ni tum la de pakla na tum ke la pen no da jo pen pena an mo le ke jo la song padu ko se no la se la long me ke jo same 100 to 100 because Bang am sing jor lata non final man la sing jok se la se ni tu mangke mama se la londe non final man ki jor pro ke jor kam se pa pe mai ta jo chawai no la pe this tamida 100 years 200 years la son ke jor do tangka pro pe la si lahai ko mama si tangka chayna la kam se pa pe chawai no ko ni to so that pen ni to bachne ki la pen kedam jang sem mazoni ki pa dolo da gora na ni to that ke se
Rizki meeting tong lapen inglong ko kese ni tum dalam peten ni maranang Karbiang long anong le jusemet inglong aswatum along le inglong aswatum apan long le ki jor lapen kinama sayabang ington serak nangpo Jones ington tibom lang pulute sodak akachisong paduji pusi pirangkia mai along penning jipon non nilibangke kansai veji kubangke ili karbi hijaksi bangaso kan ke jorare bangaso nan jorare de bank pi upino nang ripo lensa bangke dokumenta ci somarko ang pake itu maha watan nang dibom nang cimbom nang kolbom ma bompo don mari tu nak itu kacing nai ngalam te male tepik lagi la bangke itu council apam kipu udakalide la bangke itu emetang karbi hijam kuhamasi ini itu makai mai itu song kupe dhorong kupe thang chi kupe pinpan itu party hi tabe politician hi tabe ya tabe karbi gofa nitum da kachin wai kelake that mane oral bodi Anchot kalisi long le ahoy abangki kithir thip ahoy ang thek lapen amparta ahoy along donri mate welcome get sedami nang bivek nang jibusi ke asia phan ka chuningri padopon labangso berangkia mai ke phan ako alam thege la premo jasamet border ulodan de non na ni tum sedame ini tha border konakan se me tha border ma sedame ni tum da chini ne la se exact bandore council pen Kagawang Thomas Council pen nang Saudi pen welcome get sedame nang binango number 1 ke lalo lapen Dwar Bagori pen Bharat Phangcho KATV News Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom